Pakibalwan. Ing modulay ni tungkulya king pamagkumpara karing unit ning sukad. Gamit ing length king meters o centimeters, mass king grams o kilograms, capacity king milliliters o liters. Makasaupyat ing modulay ni para matayis ing kayong belwan king pamagkumpara karing unit ning sukad. Gamit may ing lisyonay ni king aldoldo mong pamibiyebye. Kaya rin ang disyonay ni asaan da ka na balo ing gustong pamagkumpara karing unit ng sukad. Length meters, centimeters. Mass, grams o kilograms. Capacity, milliliters o liters. Balo mula din abbreviation ng meters, centimeters, grams, kilograms, milliliters, ampong liters. Gamit la ring simbolong greater than, less than, ampong equal, king pamagkumpara karing unit ng sukad. Subukan. Bayo ka magumpisa keng disyonay ni, subukan mo pang sagutan deng mitutuking putang. Gustong asagot mo nga deng bilang 1 hanggang 5, laktawan mo ne ing modulay ni. Pero nung atin kang mali, ituloy ne ing disyon ampong patibatan mula deng pamagsane akayagate na niti. Pikumpara la ring unit ning sukad. Ikabit la ring greater than, less than, or equal king kawon. Bilang 1, 200 cm, 1 meter. 200 cm, 1 meter. Uwa gusto ka. 200 cm is greater than 1 meter. Bilang 2, 5 meters, 400 centimeters. 5 meters, 400 centimeters. Kagaling mo! Greater than. 5 meters is greater than 400 centimeters. Bilang 3, 500 grams, 1 kilogram. 500 grams, 1 kilogram. Kagaling mo! Less than. 500 grams is less than 1 kilogram. Bilang 4, 2 kilograms, 900 grams. 2 kilograms, 900 grams. Gusto ka. Greater than. 2 kilograms is greater than 900 grams. Bilang 5, 7 liters, 7,000 milliliters. 7 liters, 7,000 milliliters. Gusto ka. Equal to. 7 liters is equal to 7,000 milliliters. Bilang 6, 5,000 milliliters, 4 liters. 5,000 milliliters, 4 liters. Kagaling mo. Greater than. 5,000 milliliters is greater than 4 liters. English yung tamo, yapin niya ing pamagkumpara karing unit ng sukad, length, meters o centimeters, mass, grams o kilograms, capacity, milliliters o liters. Balikan. Panigaralan mong masadese ding makatuking bilang. I-convert la ring length, mass, ampong capacity, isulat mo la ding sagot king kekang sagutang papel. Bilang 1, 300 centimeter equals blank meters. 300 centimeter equals blank meters. Gusto ka. 3 meters. Bilang 2, 2 kilograms equals blank grams. 2 kilograms equals blank grams. Gusto ka. 2 kilograms is equal to 2,000 grams. Bilang 3, 2,000 milliliters is equal to blank liters. 2,000 milliliters is equal to blank liters. Kagaling mo. 2 liters. 2,000 milliliters is equal to 2 liters. Bilang 4, 5 meters is equal to blank centimeters. 5 meters is equal to blank centimeters. Gusto ka.
500 centimeter. 5 meters is equal to 500 centimeters. Bilang 5. 3,000 grams is equal to blank kilograms. 3,000 grams is equal to blank kilograms. Uwa ustuka. 3,000 grams is equal to 3 kilograms. Bilang 6. 4 liters is equal to blank milliliters. 4 liters is equal to blank milliliters. Uwa, kagaling mo! 4,000 milliliters. 4 liters is equal to 4,000 milliliters. Tuklasan. Mayap Aldo, adanasan nyo na bang mamalis king kaya kayong sural? Nano na rin ginamit yung kasangkapan king pamaglinis, karing bulong, o may ngakalat king kaya kayong sural. May Kenny, abayan talari mari ang pongrina king karelang pamamalis. Mari, nuko rina, sasakit siya ing gulot ko king pamamalis. Mas makuyad siya kasi ing paris ko kesa king eko. Rina, bakit naman Mari? 500 cm ing kaba na niti. Anya makuyad siya rin. Kaliwari misingkatas katamo 1 meter. Mari, misingkatas katamo. Dapat ing paris ko 400 cm yamu haba anya magkasakit ko. Nano ya sukad ing padis a ginamit ng Rina. Matenakan, 500 cm ya ing sukad ing padis a ginamit ng Rina. Nano neman sukad ing padis a ginamit ng Mari. Ustuka, 400 cm ya ing sukad ning padis a ginamit ng Mari. King palagay mo, sano ing makabang palis. Magaling! Mas makabaya ing ginamit ng palis Rina kesa kang Mari. Suriyan, ding meters ampong centimeters, yapin ding unit ang gagamitan king pamanyukad, king length o kaba at malyari talang isulat king karelang abbreviation am ampong cm. Ding grams at 1 kilograms naman, yapin ding unit ang gagamitan king pamangwa, king timbang o pamanyukad karing bage, amayan ampong mabayat at malyari talang isulat king karelang abbreviation at chi ampong kg. Samantalang ding milliliters ampong liters naman, yapin ding unit ang gagamitan king pamanyukad, king dakal ning liquid at malyari talang isulat king karelang abbreviation a milli ml ampong L. King pamagkumparang unit ning sukad gagamit tamong symbols. Greater than, gagamitan niya ini nung mas maragulya ing sukad ning mumuna kesa king kadwa. Less than, gagamitan neman ini nung mas malatiya ing sukad ning mumuna kesa king kadwa. Equal to, gagamitan niya ini ustong ding adwang sukad pareho la. Tandanan, ing 1 meter katumbas nening 100 centimeters. 1 meter is equal to 100 centimeters. Ing 1 kilogram katumbas nening 1,000 grams. 1 kilogram is equal to 1,000 grams. Ing 1 liter katumbas nening 1,000 milliliters. 1 liter is equal to 1,000 milliliters. Palabungan, gabetin pamagsane 1. Panigaralan ing datos king lalam, pikumpara mula reni, isulat ing sukad king dane a, makaayon king pangalarawan. 12 meters ampong 16 meters. 12 meters ampong 16 meters. Uwa husto ka, mas makaba 16 meters, mas makuyad 12 meters. 156 centimeters ampong 116 centimeters. 156 centimeters ampong 116 centimeters. Uwa, gusto ka. Mas makaba 156 centimeters. Mas makuyad 116 centimeters. 10 meters ampong 5 meters. 10 meters ampong 5 meters.
Gusto ko. Mas makaba 10 meters. Mas makuyad 5 meters. 250 centimeters ampong 260 centimeters. 250 centimeters ampong 260 centimeters. Gusto ko. Mas makaba 260 centimeters. Mas makuyad 250 centimeters. 40 meters ampong 50 meters. 40 meters ampong 50 meters. Kagaling mo. 50 meters mas makaba. 40 meters mas makuyad. Gabi king pamagsane tu. Ti kumpara la ring makatuking sukad. Ikabit la ding simbolong greater than, less than, ampong, equal, king mabilog. Isulat siya ing sagot king sagutang papel. Bilang 1, 12 kilograms manok, 10 kilograms babi. 12 kilograms manok, 10 kilograms babi. Gusto ko. Greater than. Bilang 2, 200 grams asin, 250 grams mayumo. 200 grams asin, 250 grams mayumo. Gusto ko. Less than. Bilang 3, 3 liters danum, 3,000 milliliters taba. 3 liters danum, 3,000 milliliters taba. Kagaling mo. Equal to. Bilang 4, 5 kilograms bawang, 2,000 grams sibuyas. 5 kilograms bawang, 2,000 grams sibuyas. Gusto ko. Greater than. Bilang 5, 600 milliliters aslam, 2 liters toyo. 600 milliliters aslam, 2 liters toyo. Kagaling mo. Less than. Malayang gawan 1. Ibiyeme ing gustong abbreviation daring makatuking unit ning sukad. Ilagaya ing sagot karing kulak. Isulat la ring sagot king sagutang papel. Milliliter. Milliliter. Gusto ko. ml. Centimeter. Centimeter. Gusto ko. cm. Gram. Gram. Kagaling mo. G. Kilogram. Kilogram. Gusto ko. kg. Liter. Liter. Gusto ko. L. Meter. Meter. Kagaling mo. M. Malayang gawan 2. Ikumpara na rin timbang dingadwang bade. Dinan lang check, ding mabayat, ampong X ding mayan. Isulat na ring sagot king sagutang papel. Lawen nila ding timbangan, dinan niyang check, ing mabayat, at cross ing mayan. Kagaling mo. Cross, check. Lawen ning kasunod a literato. Dinan niyang check, ing mabayat, at cross ing mayan. Kagaling mo. Check, cross. Lawen niyang timbangan. Insano ing mabayat, dinan niyang check. Ing mayan, dinan niyang cross. Kagaling mo. Check, cross. Lawen niyang kasunod at timbangan. Insano ing mabayat, insano ing mayan. Kagaling mo. Cross, check. Pamagsane 1. Pilinan la rin gustong unit ning sukad karing makatuking salita ang makalagay king ulap. Ikabit la king gustong gulis, isulat la ring sagot king sagutang papel. Ding salita, iyapin la ding liter, gram, meter, centimeter, milliliter, kilogram.
Nanulading sagot. Uwa kagaling mo. Length, centimeter, meter. Mass, gram, kilogram. Capacity, liter, milliliter. Pamagsane 2. Hilugan niya ang letra ng gustong sagot, isulat na rin sagot king sagutang papel. Bilang 1, sano kareng makatuki ang abbreviation ng kilogram? Sano kareng makatuki ang abbreviation ng kilogram? A. ml, B. kg, C. cm. Uwa gusto ka. B. kg. Bilang 2. Sano ang unit ng sukad ng capacity? Sano ang unit ng sukad ng capacity? A. meter, B. liter, C. gram. Uwa kagaling mo. D. liter. Bilang 3. Ang liter yung unit ang gagamitan king pamanyukad ning dakal ampong malyari-yaring isulat king karelang abbreviation a ml. Ang liter yung unit ang gagamitan king pamanyukad ning dakal ampong malyari-yaring isulat king karelang abbreviation a ml. A. gusto, B. ali, C. tabalo. Uwa gusto ka. B. ali. Bilang 4. Gagamitan niya in greater than ustong mas maragulya sukad in mumuna kesa king kadwa. Gagamitan niya in greater than ustong mas maragulya sukad in mumuna kesa king kadwa. A. gusto, B. ali, C. tabalo. Uwa gusto ka. A. gusto. Bilang 5. Sano ang abbreviation ng centimeter? Sano ang abbreviation ng centimeter? A. m, B. g, C. cm. Uwa kagaling mo. C. cm. Tandanan. Di na lang gustong sagot ng gulis. Mamili ka king kilob ng panaklong. Isulat la ring sagot king sagutang papel. Bilang 1. Ang unit ang gagamitan king pamangwang timbang o pamanyukad karing bageng mayan. In unit ang gagamitan king pamangwang timbang o pamanyukad karing bageng mayan. Gram, kilogram, centimeter. Uwa gusto ka. Gram. Bilang 2. In unit ang gagamitan king pamanyukad king dakal ning liquid. In unit ang gagamitan king pamanyukad king dakal ning liquid. Meter, centimeter, liter. Uwa kagaling mo. Liter. Bilang 3. In unit ang gagamitan king pamanyukad king length o kaba. In unit ang gagamitan king pamanyukad king length o kaba. Centimeter, liter, milliliter. Uwa gusto ka. Centimeter. Bilang 4. In gram, yung unit ang gagamitan king pamangwang timbang daring blank abage. In gram, yung unit ang gagamitan king pamangwang timbang daring blank abage. Kilo, mabayat, mayan. Uwa gusto ka. Mayan. Bilang 5. In kilogram, kg, yung unit ang gagamitan king pamangwang timbang daring blank abage. In kilogram, kg, yung unit ang gagamitan king pamangwang timbang daring blank abage. Mabayat, gram, mayan. Uwa kagaling mo. Mabayat. Pamangawa. Ikumpara na ring sukad ing lala. Gamitan na ring simbolong greater than, less than, ampong equal. Isulat la king sagutang papel ding ke kayong sagot. Bilang 1. 200 grams, 2 kilograms. 200 grams, 2 kilograms. Uwa gusto ka. Less than. Bilang 2. 3 kilograms, 10,000 grams. 3 kilograms, 10,000 grams. Uwa gusto ka. Less than. Bilang 3. 100 centimeter, 1 meter. 100 centimeter, 1 meter.
ustuka equal to. Bilang 4, 5 meters, 400 centimeters. 5 meters, 400 centimeters. Ustuka greater than. Bilang 5, 5,000 milliliters, 6 liters. 5,000 milliliters, 6 liters. Ustuka less than. Bilang 6, 8 liters, 4,000 liters. 8 liters, 4,000 liters. Kagaling mo, less than. Evaluasyon. Gamitan ng greater than, less than, ampong equal to para apikumpara laring makatuking sukad. Ilagay laring sagot king kilub ning pentagon. Isulat la king sagutang papel ding kaya kayong sagot. Bilang 1, 6 grams apple, 2 grams rambutan. 6 grams apple, 2 grams rambutan. Ustuka greater than. Bilang 2, 250 grams cheese, 1 kilogram karni. 250 grams cheese, 1 kilogram karni. Ustuka less than. Bilang 3, 185 grams carrots, 900 grams papaya. 185 grams carrots, 900 grams papaya. Kagaling mo, less than. Bilang 4, 1,500 grams saging, 400 grams mangga. 1,500 grams saging, 400 grams mangga. Ustuka greater than. Bilang 5, 380 grams repolyo, 20 grams kamatis. 380 grams repolyo, 20 grams kamatis. Kagaling mo, greater than. Lawin mong masalesering sukad. Bilugan may inustong sagot, isulat laking sagutang papel din kaya kayong sagot. A. 2 meters greater than, less than, equal to 300 centimeters. 2 meters greater than, less than, equal to 300 centimeters. Ustuka less than. Letter B. 400 centimeters greater than, less than, equal to 4 meters. 400 centimeters greater than, less than, equal to 4 meters. Ustuka equal to. Letter C. 5 meters greater than, less than, equal to 450 centimeters. 5 meters greater than, less than, equal to 450 centimeters. Kagaling mo, greater than. Letter D. 200 centimeters greater than, less than, equal to 3 meters. 200 centimeters greater than, less than, equal to 3 meters. Ustuka less than. Letter E. 8 meters greater than, less than, equal to 800 centimeters. 8 meters greater than, less than, equal to 800 centimeters. Kagaling mo, equal to. Karagdagang pamagsani. Word problem. Kumpletuan niya ang table king lalam, isulat na rin sagot king papel. Sinaliyang 4,500 grams aabyas ikoro. Yaling Vilma, sinaliyang 1,000 grams a manok. Pilan grams e gana-gana ing penyaliro. Sinaliyang 4,500 grams aabyas ikora. Yaling Vilma, sinaliyang 1,000 grams a manok. Pilan grams e gana-gana ing penyaliro. Nanuya ing putang. Ustuka
ilan grams in eganaganang penyalina. Nanularing given facts. Uwo ustuko, 4,500 grams abyas, 1,000 grams manok. Nanuya in operation agamitan. Uwa kagaling mo, addition. Number sentence. Uwa ustuko, 4,500 grams plus 1,000 grams equals N. Nanuya in sagot. Uwa kagaling mo, 5,500 grams in eganaganang penyalira. Gamit ing ruler, ibye mula sukad ng bagay akakit king pami bali. Lapis. Uwa ustuko, 9 centimeters. Sukle. Uwa ustuko, 8 centimeters. Kutsara. Uwa kagaling mo, 10 centimeters. Straw. Uwa ustuko, 12 centimeters. Band-aid. Uwa kagaling mo, 6 centimeters. Hangganin mo, Kenny. Salamat!